Mas telu-telu kerja bulan. Mula tolong na sana pangalakan namin ano suot as lingga mga pulang. Kami ko ta sabot ta tara dai na tusulibada. Mano trita ka pa ta balik kan saan. Banda malam tulong. May daong magutang lihat, sa lihat yan, panggabihan, lihat pa ako. Lihat pang kamista, dapat tanda magutang lihat. Baru surat tadi kau terima cici bukan mang terlumui sampai dua lumami mari kita hatu terade asa tabangi lo gotong nama si suat ale tempat na tong kamera te molo gotong naik tong lo panggil otak ale nama terus panggil gotong dan sewani mana nunggu suruh nak kerah lagi balik kedua kali nak tahu ada nyanyi kali lo orang kalau solo kamu sedang mau gotong orang Dinan mengulubi anak teluk parameta, bapak culus kita 5 ita hati hujung, anon alung lutiki. Ada apa joli? Tunggay masyarakat kita. Alanya ni, bahwa dia makan bau nami, dalam yang dohol muna, dia makan bau nami belakang bau nami. Alun yang dohol muna kamu bau. Dan hata kita, diterima dinan mengulubi non ade. Dari muda lak kapangamuna dengan bau muna di anon mana alung tiki. Ade, nutai telak kamu bau dah. Malah jema binasa mak hatan-hatannya lah. Jadi boleh teman, ada nunggu surat tak? Mau apa yang nak lalu lagi? Ya betul lah. Nawai betul bila penguatan. Kaidam mau kita jadi apa penguatan? Besok kami dokter kamar-kamar. Dijalani bedang dulu, kodak mulai kita serap. Jadi semua nih mak, sesuai hopar tuh. Aha warna, situasi tempat, roha, asa simpet dulu tak. Mengalir mahita, alai mengalir di tempat. Terus berhati teh, di
tempat mahita mengalir sonar putar mana Tuhan 2 hari baru tapangido godak asahan seperti itu tekan soalnya orang kami nami asa mengalir kami namar hamarang asa lihat kami lihat horas berdapat godang dia hasahatan sudah seperti jadi sudah hula nami ima hula-hula nami bacar tulang nami si tanggang bola tulang nami lubang gaul bola dari nami si bolon siang semuanya mana dihamu hula-hula nami nama kamarangki berpakai dua kami raja nami aku peduli saya dapat masuk mahamu salihuna harakan hula-hula nami salihuna mameri kita di partikian dohok situasi mengon semuanya mah elek-elek dohok sobat nami dihamu salihuna raja ni hula-hula nami sidak boti kami mau lihat
Oke, dah bagi dia ada jangan nami. Dia hamil di hangan yang muna karan nami, masalah soal naga nami, dia saat muna di turunnya lawan nami. Alanya aja nami, kepada time itu apa tikir aja nami, ayah undang doang lagi, dicari mak jakka, sebelum itu tidak pernah sak muna karulang, pertama dong. Kita seperdalan, sisa ada pangalan buru kita diulah-ulah di pergelangan kota pada di tikyon. Walau tu perjalanan kami sampai pun nama katahon, peserta benda partikir di kita selalu nak. Mula dia mari tuwata, mula dia nang diberbuat pala di tikyon. Di bawah itu oleh nang berek kudo berku apala di tikyon. Pemba arina bersejarah di Kamuna dua. Alam menjalo pamas-masuan ho perdangan saripeon sebagai jalan Tuhan tay marhite na posona. Ang giyan matong marhite ditangyang nami tulangmu baru dipangibot sa lubot na. Nagabi rumah tangga na berbahagia ho tujuan na rin. Marhite ina ito rohotol eh. Rohami di pulgunya lama munam na marakam na berdialog cibong gomol. Imo perhite na biroh. Manabot dengan idogas muna. Mula itong sawadik baliwan namin sa unang pwede. Dalan namin ang lamamahol ganyan namin ang buhatang ito doon ay nasa matong rohani ba lang mga buhatang di mo na matawag sa liw. Ang giyatagay ka mulay daw ito sa armadua. Nalaho mga zarazari dari kondo burukot ito. Sa kapatang ni namin ito ha. Asa titin na tulong pamatang galang raw na. Mula tumating pinapinasaan namin siguro maaka pinasuna. Asa kurma pokin na bahul-bahul na patsarong. Purmatong tadi muna sa luho na jamut-jamut maakadalan ni pangamu. Makasaha ka sa ulo, saha matuwit-tuwit, di tikanas to humatong birotang di bulan. Nagasaha di sala berikon, pamasumasua perlawan saripyon. Sahat mahumugabian, sahat tuparhorasan, alay sa tetong mahamu siwala Tuhan. Mulai sa muli pasikaw di panahon na sabi tulang marbut, mulai Tuhan kita napakanan bay, baru bere-bere, araw kita, gabi oras pasal kami, doon kami sa berdaan politik. Kaya kapung, pirma to dinamit ang lubungi dia na kaya nakon namin harap kujol na dyan ito ng jabuk pas sa kota di Hami. So malima jolo so patuhan masahakan ni Marbuibi. Tuhamu raja di hula-hula namin sa sinubuti Hami. Mau natin. Jadi Dos masahita ada tidak kenama angdi. Walaupun pelabatan na ba sobai tetap do naik nota kalau kana kaputta ikut pagdot kalau kita coba dan coba tak akan ada ulata alai na pokas sama tu ulata walaupun pernah coba tak pasahan non di tempat sama coba asal ulata kalau pokas kami itu maksud orang masalah raja di hula-hula namin. Bakit Maria alawat aku bagi Hami Tuhan berdamang di Hami gudang sampai bang. ya coba ulata. Katulang aja nami ada punduliu pungbaru walaupun pesongoni ya kasoba nami haba gelemu aja nami lasma wani rajai baju pama kasih cakano aja nami
Boleh foto kami, lahu pasang po kamu, naing manok to kamu, akka bulan namin tuang namin kerjaan deh. Alanya dalam nami, soalnya maka doa sekan guna su, mana pegang mula jangan nami, pasal time tuang pulang nami, tuang doa pasal kamu nak jangan nami akan sabi, soalnya maka doa nami jangan nami. Sabi-sabi, kamu sopa-sopa. Mula berproduksi. Iman sabi-sabi, la isma gunak sopa. Gabi, Saya ngerti kita. Sedikit kita sa ato. Oh, gabi. Isi hama kita. Gabi tulang. Anong pati naman lang? Tahu-tahu na tiyo. Tongging doon pa panatapa. Magdawag si tiyo, pero butuhan sa ato. Apa ito naman? Gabi tulang. Namulong ba doa say? Tulong mana cai? Tujuh hari jono, ima ang giduli mo. Tujuh hari ma. Dihamu. Hula-hula nami, hula-hula nyabangan. Ima. Rajai. Hariaja. Naro siya simuka.
susah hari. Ayam doang yang orang ngajai. Nah, ada Pak Jolo. Mungkin pesoni di panjang bulan nami di dasa ngajai. Apa tulang iman di tubuh yang laman nami. Latma orang ngajai. Berdatang itu orang bulan nami. Gabi majana horas majana gabi. Lasoni manang dihamu abang guru kami Raja Sinaga. Dinong nako kami tu bagas mung sigong kong nagpangisina. Nakarjono mang baru. Ada dong buhubog kami nakimbol nami mang nahuti-huti nami. Ima boras pir. Nagparjono majo pasahatan nami tugoro na hutaw katok kami nga liuro. Gari to. Ilo nina tua-tua sino pulung ilo sibay naras. Sino tutur ilo kasibay na horas. Asa martanggan na sa balatuk martanda sa mga diyan. Ada dong buhamok na tua-tua nami nga dihutaw na hutaw katok kami. Hanguma damang gorahon akatuburut na so pagparanyong punta sa sora. Maganda na ang ginagawa sa suga. Toh matutulog ng natyo ng doktor. Pinalikhaw sa mga tatapilitan. Gabi matutulog, ipinapuputar sa mga paruntana. Alat tungkol sa mga. Alam niya mga marugi, ang mura niya sa tamara sinabi. Hindi naman ilutik kaya sa tokin. Tabuhan ng saan tayo nilugo na lamang muna. Lima na maratap na marajura, si kumpon na siya sinaw. Mujukok kami sa mga marugi. Lima sa mga paraspil na mga kami. Ada serata kamu baru. Nah, jadi ini mah paraspir. Di hamu baru naik. Baru hari aja nanti utau. Baru hari aja. Ada saya lemah. Baru hari aja nanti utau. Oh mau cari. Ya. Kami ini mah. Anak pengusaha. Jadi mau paraspir tu baru sama sih. Baru hari nanti utau. Baru sama sih. Alhamdulillah saya kurang uang baru. Aku pergi kamera. Boleh kamu katikan. Mau natin mga dulu namin na dyan na Jawa rombongan. Ilang sata mo na dyan namin ibubunya naman namin mga tarangyahay na dahil hindi kami na dyan di speed. Kasi maroon naman tayo bata. Pinutumbok pinulbol pasaroan. Kasi hindi ba natin namin ano kaganda mo namin na sinaga. Matutulog. Natin namin na dyan yung lola. Sa ikot kami di bulan niya mo talagang buhay. Kasampakan ulo mulai ni kampul manat tehaan. Mall bang utama sa para dyan. Kau bulan dyan yung lola namin na dyan natin ang rombongan. Pas malam mo dyan. So kung di ba pagkakali dyan? Gabi mo gabi. Narakat ang mula ko makina. Tinang saat ima hula-hula namin, dito kinalaman namin. Dahil jadi, asa usap pahami. Hula-hula namin, dahil siguro tak sobay, takas di baba, tak sobay. Kaya malaking percaya namin, kecepatan tayo mga bawa kasalangan deh, asma nila deh. Jadi maganda na yung mga mura namin. Yung sa tigyon, masih po, naroon sa pagkakuhan. Toko matutulog, doon naman yung tigyon. Nari terugi, nari para kurang. Mana isi, dilek na sa bawang belum dia. Gabi sa atin ng mura. So ini na pol namin, na mamalo ito namin yung mura. Gabi. Gabi, orat na. Ipertino mo siya cartang mura. Gabi studio mo lang. Gabi, naman? Oo. Jangan mo ma. Ano naman kang tulak? Alhamdulillah masyado ko Gabi. Jadi sa kanima. Di hamo pargosin namin. Sa madihan namang godang kasahatan, godang sititio pamamabat.
Dihamu si matuan nami marga hariaja amang si matuang dison along kubay kami suangot tutulong si panganon asa tong marpangilok kami tuhamu asa tangyak kamu hamyak kapergilang mo tarong ubi anak no parang namin
Sa tongtong di baga sa kahipasong na sida suang-suang nilang kami. Mo na pa itong sumanon na buhay. Upasahat kami, marano po kamu hura dyan ni hula-hula namin. Asa doon namin sa pandohan nila batuan naman dok. Tiktim may ito pa, gulang-gulang pangarap. O di susadia, nabuta pa sa hatami marano po kamu dyan ni hula-hula namin. Silukbuti kami, mauliati ma. Rekke ma rekke. Bok kamu mau rekke itu so. Dia. Kisah apa sama tahu? Maksud? Walau udah biasa sih dulu gak tekasan orang non. Oh, dia. Nah, mereka sama senang. Oh, anak tahu tuh habis. Dia loh. Pasang mata mana? Nah, pasang mata. Ya. Kamu kehalaran, hudul melakam. Ya. Pamaray. Terus pemarai, belum sur. Lakam, kesatu. No. Kalau ke mama, pasang tu. Belum ni mau nak baru. Kita kan orang ini suruh dah. Nah. Hela. Bon. Ya mau kena tay ya, ini atas sini. Orang cara. Pak Junita. Oh, mana? Nak sini. Hela. Mana sini? Kamu. Perka baca. Ngai dia. Nah. Umma hujung. No. Anak ke hujung. Bagaimana itu? Ngano. No. Dia Dia sarang dia ni. Dia anak. Ni tulang. Hela. Ini pesatannya emang. Pesatannya emang dia. Yang matulang. Hela. Bisa. Mau kena tay. Sinuti apa? Ni orang kerajaan Jangan malu mau mer. Pesatame ida nalas. Dok dekes tiu mana dekes dulu. Asa engke tiu tu hasil mata jiran darion. Ina mau kemarta dok kita. Saya rasa pertu dia menggunakan mengbaru. Tak kami holit mengatus. Padi semai pakai nami. Dia ke holit tok mengbaru ni pak. Alam suami tidak betul betul pahami. Angki ngaju pasona nama tua. How many siap balo dengan baginat panamian. Horas na musyaru na menguruna nama jalo. So oni mah merhari aja nama kalian. Matutu. Jalan beda juru na. Nang juru itu kan jalan. Ay, si motor na tunga daerah. Pasa deke nawang mok di atas demikian nahon. Oh indah las. Marhite unaon sadarion ng bilog kamu. Dinamajano pasu-pasu perdongan sa repeo kamu siap pagkacaro di Tuhan na marhite malinda. Asa hot ko itong komkomumu pasu-pasu na siya Tuhan na. Siyori na las. Las na barang na hot ko di bunga tong pasu-pasu di Tuhan na. Isorde ke na diyo. Sa itu tiyo naman kapasarianmu. Sa itu tiyo na panayliang mo na nyo kujuran niya doon. Pasu-pasu di Tuhan di mata. So ni mabereda dot to beruda. Gabi. Nunga di jaloh deke si muduru
hatta. Bilas jauh hatta sudah yun. Dinampot ima rumah tangga ni anak kota lu parometa. Dinamajalo pasubaru berbagason. Ima nang tuduhan nak piningani. Sekaligus na. Disadayon. Dinanagok kita. Tuhaja ni hula-hula ta ima hayatja. Do to kamataraja ingat ta soriban. Alani lumabim mariang kinami doang kinami buru. Las marohata. Dinyong tahila jak las marohata. Dinyong pok hipe. Ima yanak koton. Na yang mamukka rumah tangga nebel. Alani siyonon nami sa pungata toga sinaga. Do kami mangas nyoha. Pungana puta toga sinaga do beray bebe. Mahaya to dita sa dariyon. Napatupahon uloton ang giyak matutong tuhata manuwan tong anihita. Nanaew kahipasod din hita. Lao patulus sa pasikop na ng loton. Ima nga lupi lagi ng ulawag tahayat dyan. Mga sumpay sa noon ng hagayon namin. Ima siya pumata mga papangang sa tuwa sinaga. Ibaga sa dariyon, las mawa ng ginami. Las mawa ng ginami bu. Lumabing lagi sa mo ate, yan namin doon palamen namin. Katakdo adong kuman ni ima. Hita, papangang sa tuwa sinaga. Jadi malu dia dia mau sabun maringanan. Be kamu mau lalu do punguan itu ke sinaga inang ada paru main. Masuk dia muda. Tu kinami sunai. Jada. Bah, bicara nama bani ade. Langsung lawan yang kinami. Berjam, kau kata sampai kita. Saya pasal atau main dan nona ade. Kalau macam biasa tu kita. Coba. Jadi semua ni mah dibuka semua. Semua dengan mulai namin, tutup namin. So, turuan secara sempurna. Jadi itu, ison, nabajaro, pada masa ini umma birin nabion, guru nabion. Saya bagas jor ni tuani, sandia banyan, dijulun dia don. Saya gabi rumah tangga na bagi mana sida. Rumah tangga si tiruan, contoh di tengah-tengah masyarakat, semua dijulun di tuani. Semua dia itu, semua mah udah kumaja itu dua. Tuanguna adu kama tugu di logo anu diri ma tugu di logo nang sarpa tua mamu mana gudo papu sang moni mana satu mardi satu mardoro dari sama lima tulen namina dua pengantin bere iso rodo abi ula-ula muna bajak naor bere di panggilan nami dak pala gajang beta atas tulang muna di rumah tangga muna satai sahulur mami rumah tangga muna asal rumah tangga na bayi kamu tujuan dari jadi nang sama keluarga kau saling pengertian mah lama tu si kau dulu berbantua setua pun anak mamu tuan baru dengan mul sama tua jadi sama lima atas kami bener naor jadi adong do itu anggaran dasar siapa serta di tabain ibe itu tung sesadia be si batuan naik si anggaran dasar teh las roa mula menjalo las batu di muda sama lima atas sekali udah muda bener naor lihat tiba Marpas nironi kita ima na majalo pamasuk-masuk na kening terenane sa Jeron Tuhan. Jadi di son lae itu rodo kami dong asa-asa muna ima penguan ni punta tua pilu. So rodo kami sudah kadong amo ima sama-sama napasahaton anggaran na biasa nalaksanaon. Sumiri hida do menentuhan anggaran sa dia si pasatota setiap kadong 12 niroha. Jadi kung sumrope di haroro nami at kadong muna sa arisan. Las marohamu majalo pa masuk pinakaningan songo karyon sa jaro di kuhani saya gir na hatani di bata na ipasahat ni pastor na kaning bebebo halok di ngurumi dari nami jadi kung songo niwe hatan na tetlek si pasahat di pumata las marohamu na malada no Sun rodo kami masumudungan muna cew sauduran sa desa di Geraja Duon. Kita gudang don yang dogi kurang 200. Alai ipe manang 33 kita naro di son sebagai utusan anggap mana wison kami saluhna. Dibaga sakit yon roham di masong napadalaton anggara dasarta. Ido dia roro nami di baga sakit yon disiala nang mamuka pagbugason rumah tangga yan ako muna di bagasan tikyon jadi bagasan tikyon pwede ako na dua na rumah tangga so nakingang nga hatani pastor ta ima so natarsura siyan bukuna mga takasare paraw pa muna nakingan mulupuda rogo lupuda
Alay dang adong mga lobyan poda siyan hakani tuhata di bagasan tikyon. Ima paraw kami. Nagpasahat to ng nasang mahami. Sinaisan, bay pisisyo, ima. Tuangan namin hasutono. Kaya ito lang. Ba mamsin na rin kanila pa eh. Ala. Ala. Salose acara pamas-masuan ni yang ginamit si kaban dawa filis na ya sahapu huwag kang bawa doa kang guru selamat berjauhan anak makang sehat na siyam nataba humadongan na siyam marariari di rumah tabba tuko sarmatuan ni hamak kang dengkat-dengkat kang mamakit tuko sarmatuan mo unang anak dalin madiri sa non tinggal pakai tukuk munon. Jadi ay mahatak kuwa kang bawa do kang guru selama penjebuhan anak main siam, sormatu anak siam. Jadi hatakku huang gitku si kaban do silisna. Anggo unga membentuk rumah tangga na baru de, langbe anak para nabi. Langbe boy be sifat-sifat songon na dinaw di na runga hugo to sedih haru de. Jadi ay mah unang bagajang tu perdalan dengan rumah tangga muda deda kalau dia adong nahurang marsuku kau kakak ma anggo hanami siap do menerima anggo pintu rumah ta 24 jam terbuka untukmu ma jadi ison de adong i patupuhan nami adong doi patupuhan nami ison anggo siap keluarga besar di Cio adong ipadeng patupuhan mi anak masong panuhor ni tempat ni adik muna anon merek sima tangga masalah manon isalah korhan nami huani madanida ma sehat-sehat bujur orang tua bujur masih matua dek kulisna ma anggap si matua jadi orang tua dadek halo selamat terima kasih ma Selamat tengah. Ina makan.